Minua ye boanan say ye beko bia ho. Ye fiti e kwan na no pa ya no ye hu say apolisipo na abo ban ya say ho omote ho apolisipo ko be say du bia kitetuo gina Galamsey for e kwan no omo na e bo ban ma wo mo omo ma kwa ma ewuro mi ye tra apolisipo na langas fo yi bi omo buru be aduonum nkan tua waso kitatuo ene ase kan ne niema ene nkonti ma kurekura ye koduru wani minister konvo enyo omo se da omo makwa emi nwure enko de ye adem minister na omo se da enye minister ko pim se minister nka se sifri ne ka mu sana ye ko negotiate with them enti minister ka ewure ma police commander ka ewure na Atronie hene ono ne car ni pa na timi ono ne driver ena ono ena ne chairman ene ne konti hene omo ka ewure mu pa no afi de ayifo langas fo no ena air control site no police for edom call you asoja for edom call you bia ejina ho na langas na air control site na to ni ka ewure mo so omo ma ne panyi bia nko bi mpanyi fo ekwa ni nyina omo ma ye nyina omo bo another barricade ho omo ma ye nko umbo mi anko sen ye beka biara afika omo e threaten say ye kura na ombe buye ni ye di agroso emuja begu enko ba bia enaja na Atronie hene mo ekoye omo koduru ho no so omo ye adwuma na akọ na na e kire omo se animu ho pa na machines no wo sesie ya eye adwuma omo mi enko ho no ma regional minister sa wabre onko bi nti omo nsan odi awisie amponsim da kon ya Atronie hene na ye nyina ye nimsem se nche bia na de beto ye nimse nsase bi ya ehihye na se no enkofo bi ahyase ahwiresi ho no mo a wo mo edi asase ne dikadikadikadika nti wo hyen mo se mpanyifo mmrem na omomeboa no na wontu Galamsey no a ekoso ewo ne nsase no so no na wonim se baaye no odi kan enam ne mpanyifo bi so bekasa ye ono ankasa so beka bi ekire wo mo ankasa ko biaye honom ekotwitwa bi de kire yen emo a wo mo awuwo enam eniema di tu Galamsey na mansuo no mu niema wo mo di gugu mu nti no ama emo ne bi awuwo ni ade no om de nyina hu mfonyini ebeda ya nyina ye hu bia na wo hyen mon se sanete de a ene de aban ma no tumi ewo mpatemonom no eye bono regional minister Ira Joseph Akwabo a ene menslim panifo nyina mampanya na musifo ho nyina no nhwe na momo ano ema bibia enye kama yetiye se wonom akọ na omokwakoyi inspection o honom na bibia tumi akoyi fi se wo mo efreye no kwasem ni empanifo eje wonom eso na yentie wo mo kọ ho no di kokosi wo honom no yentie ensem a ekokosi wonom se wo mutumi hwe ekobrae ana ekosi sei nana yaw ampofo eye trotrofo edema Atronie traditional council yentie ensem a etodwa wa abro mo kọ honom no di esi ba be ka kire minua ye boanan say ye beko bia ho ye fiti e kwan na no pa ya no ye hu say apolisipo na abo ban ya say ho omote ho apolisipo ko be say du bia kitetuo gina Galamsey for e kwan no omo na e bo ban ma wo mo omo ma kwa ma ewuro mi ye tra apolisipo na langas fo yi bi omo buru be aduonum nkan tua waso kitatuo ene ase kan ne niema ene nkonti ma kurekura ye koduru wani minister konvo enyo omo se da omo makwa emi nwure enko de ye adem minister na omo se da enye minister ko pim se minister nka se sifri ne ka mu sana ye ko negotiate with them enti minister ka ewure ma police commander ka ewure na Atronie hene ono ne car ni pa na timi ono ne driver ena ono ena ne chairman ene ne konti hene omo ka no ewure mu pa no afi de ayifo langas fo no ena air control site no police for edom call you asoja for edom call you bia ejina ho na langas na air control site na to ni ka mo so omo ma ne panyi bia nko bi mpanyi fo ekwa ni nyina omo ma ye nyina omo bo another barricade ho omo ma ye nko umbo mi anko sen ye beka biara afika omo e threaten say ye kura na ombe buye ni ye di agroso emuja begu enko ba bia enaja na Atronie hene mo ekoye omo koduru ho no so omo ye adwuma na akọ na na e kire omo se animu ho pa na machines no wo sesie ya eye adwuma omo mi enko ho no ma regional minister sa wabre onko bi nti omo nsan enti brown omo ekata na bre so na kai wo mu se kai free star inspection site na nka ye beko regional security council conference room akwa ye meeting tira na ehu no de ekọ so ho no ma ehu boyen nti se ono no office wo de ye nsan enko bi
na kasa ne nyemu bra minister kanensem no omo de bi be share mu say ensasesem ho na kofa sa se o minister kasa na namu yebedi ne ho yawo ye ne no enye adwene minu akrata me kasa minister tro ebreye no uba me kwan a me kan first paragraph no na ma kire wo ade bi ese minister kasa sa bia no onim dia sa asase no eye ne dia na yedi ne ho yawo no minu me kan etiu good my reference number also on a reference BRCC na reference number no body enka ye hurintra good so person authentic normal office omu ye hurintra na it reads it has come to the attention of the Bono regional coordinating. Should I go ahead? No that my yetie. Yeah, it has come to the attention of the Bono regional coordinating council through viral videos circulating on the various social media platforms on alleged illegal mining activities. On alleged illegal mining activities at Jinijini, a suburb of Atronie in the Sunyan municipality. It is a throw away the brave. Now, because I said, Biana, ye choose a good year, no man so be a one actress manson. Wabra winning professor Hoya Atronie hine asase so, and I choose a illegal idea. Meet you. Yeah. And we are the Edikai. Ebra Galamsey asebno ebe start to hol. Ye ko minister ho. Ye dika ko police regional commander ho e ko born amane. Say enema bi a e koso no sa de ma na ye hunu say eba be koso. Ono nso ma ye koyi. Ye koyi no afi no mo ebo tent o mo de excavators na start eba site ho. Ani ye ka che minister de e koso ni. Minister so be kan say e be ka che de so mo ase issue. Na ye ba ye nsuo ben no mo asay no teni yo nsuo ben no mo asay no and yes minister amoma na da ho no ane mo hye na ha no tu ade no pa nsuo no nyina be ko amoma no asay nsuo no ama ye nkrofo nya nsuo minister anti asem no ayi police commander anti ye fi one ye call regional minister nkata so ne office on so ye ko to no ye kwa no so say oh lances obi an fakrata bia emre no e kire se bibisa ba be koso ewe man ewe ye area hanom na sa regional minister office visit mokoya ansa na regional minister ba mama ko site ho no no me start ekra okay no me start ekra ye kwa no so lances omun fa krata bia ma ya e kire se bibisa ba be koso enti ya nim ho no e no frɛ regional police commander se omra ono no office ho no e no frɛ national security so boss so emra no office ho no but sabe ye na di enkomo awi nti omo meeting de ye ya ntena mu bi ba ye free horom asema regional minister ne ye kan ye ne say obehwe say ade tin ya ombe meeting no makosesa nkrofo no enema e wo site woni nti ma yenya ahotoso e woni mu say ye de ya na adwuma no entumi enkoso mpo na campus yensuo no ase afa de menu ya hunu hwi bi minister ye kono ho mprenu ni nyina no wa maye pumasi bribia eni hu sensuyi asay ansana ye de ansana sa ye video no eba okay and this minister ansam na o kanu se na mo ditumu enye ye okay fi se besi sabre no se ape na wo ba bi sa se obi a wo ye mine bia fa ne lances mra eye de na approach for na ebo wo ho ban ho no na nka mi ben mo statement amudi PM on so no mo kire se enkrofo no mine illegally enti ye pese ehu se enyina so be na mo wonti a ama mo kan si so dua se sa nkrofo no mo hye ho no mo mine illegally na de to so mienu ye bra ni tim pese me ka bom statement ko na mu so ma kire se Rexeka fail se mo be act decisively e was a illegal mining na e ko so no specifics ben na nka na mo hwe anim de free coordinating council no one mo abesinde mo nsanya nkai was agency a mo hwe no coordinating council there na ye hwe from one say duma na sha se na nko betumi stop because ye call ye minister ka kire ye say o mu ni krata ne wo sa ban mo krata dia o de ba be kire ye amomo ne de abade mo mu bia oni hu asem bia of vacant ne mo bra ye te no office wono de bibia ne ho ye kire sa ban de tumi ama obia say o metu Galamsey e wo ya sase no so enu nti so san be gina o be ka sa fe no mo form alliances emra efiri hefa yo adwuma no esase no ye be bo wa mane ma wo di tu mu say oni krata ebie o sa tro wona ade enu mu say ye ntia ye ka sa asem no say wo ntimi act decisively ni say o sa ko refer say ye ensase sem
ɛyɛ nsase sɛm a na yɛhunu wɔ hene krontino regional House of Chiefs wɔ nhwɛ na saa asɛm yɛnka ebe no mahwɛ aka fi sɛ wonim sɛ ɛyɛ 3 traditional councils ɛna wɔwɔ mention yɛ wɔn mention Atronie traditional council wɔn mention Doma traditional council and one Manson is under Doma traditional council Manson uni asase wɔ hɔ no ɛyɛ traditional council na tembi wɔn na bɛhwɛ nsasɛm so any Sunyane traditional council Sunyane for say ɔmfa asase man Atronie hene sɛ ɔmfa asase man enti ɔmo maka no ɔmo aba bɛkasa na fɔm so mɛkasa Manson for no sɛ wɔn fi o sɛ Doma traditional council so bia ɛma mɛkasa sɛ obi ɛyɛ adwuma ɛwɔ na asase so enti sɛ wɔ pɛsa de we asɛ de perminua brebia enim enti nana ana ne enim sɛ kɛbra yɛ kɔ ka kyerɛ no a ɔno nso ehun sɛ krata bia ɛma ne hɔ a ɔmo abɛbɔ tent ɛne ade a asase ɛhyehyɛ ɔmo nneɛma babe ne yɛ kɛhwɛ sɛ nka ɔbɛma yɛ kɔ akɔsɛsɛ saa nneɛma no sɛ de nka ade no kora entumi ɛma so watwan ama na ba so yɛnsu ase yɛnsu nom ɛne de yɛhia obi a enti nana wadarumo sɛ minus ne ba monsase ne so onom no adaroma omo ba nananom na so ebeda omo ho adidi kire mu ana omo amma ntina ma mo hunu se eye Galamsey na omo ye no omo amma nanamo enanso Galamsey de ntia se kayi ni se no obi ka se responsible mining say responsible mining so kita the documents say valid anka amomansuo no kan say ana meboa because I want hihye mu se okoye se adwuma beka to se hwe so obebo nsuo a ewo ho bia ho ban Yako minister or Yako regional police commander or secretary be a man table so the kata ba on be yasu the best in there empire emetre na say regional minister say call brands you na say we no obeka say affair will be emfa the kata emra no office oja men no thread na eno na ye ti ase be na ayi fisade en sade no one kata na hwa ansa wa ko stop adwuma no so mo fa mo ekata emra na de say mo kɔ no mo kɔ ansa na mo akwakoye adwuma ana me bo me nua enti nana darumo mahwe mu ahu hefo na ye adwuma na nkasa yenim obi a oyɛ adwuma nipa de egu hɔ mo yɛ adwuma yenim obi a oyɛ adwuma okay na mo nkrata yi mu no mo da naimosufo ase adaroma naimosufo no aba mo na so mo na nana no ma bedi nkomo bi o ma hye mo bobi ntina mo da ase ya na naimosufo dana regional minister ba ye ho Monday no I mean, Monday, you call Monday, I did Tuesday, and any week. Your honor, regional minister, San Bass, or Baba Panana, Atronie, and Chelsea, for the sea, and trade into Ira and Fanche. Until why I don't know your meeting, I knew, and an animals for us also a buy. Nana, Adarumo, Oba Hona, and some boy, I'm my name, SCV, and regional minister Saban, and Anamanaso, because they see what we don't want to trade into Mufanche. Yes, I, and a week. And a week obai. Nti no ekoso aye di nkomo no ma na naimus for no so ebepi mu. Say regional aye minister honorable ama kofibu ana so ma wo no so afu video no. Nti so omomra na omo so enkohwe na omo ko stop adwuma no. Na ye so yensuo nyina se nti ho de ne minister anwie meeting na ono okoye. Na regional minister ba ya obey say the see na ntwa yie no say oni mu nyina na call de na o see esi ya ntwa yie nti obepa ho chewi so na medical atro mu say call ye no ne langas fo na wo ho no kwan a wo de na pa so ne na chita fo e pa so no no ono ahu say ne ma bi akoso no no enye ne ma na say esie because say ono ntumi me father na atro ne hine emfa no mpie nkoma sa langas fo we stress ne a minister gina ho no mo e threaten nipa say ye bebo ntu Langas. Minister General. Not a threaten and Kosovo, you know what Atronie has said. You be put FM 107.2. And now Minister General won't carry. Oh, General. He was there. Make me the and Kosovo number. I'm Mamona every person for no Ebisa or Mancasana phone. And I done the action movie Panamugo you with them who. And yeah, easy. Hey. Who drew on my Langas and the car we will pack her. O pakeha o asoja for a police for ya mu bia enkobi wa peso so mo pa mo fun into asoja for no se be kuma gu asisi a eh me nyansa be call so na ani enyan
Nana Alaroma ye brani nti ye pese ye di nkomo ni sinti sisi ano de na ye hwe ni mu de na mo hwe ni mu de free Regional Security Council wo de pa na nke ya ebeboa ma akoma atimi ato yim na afi ha no so ye ka kire wo mo ane se omo ma nipa ni ya adwuma ne ye ma yensu na ni nti enti besi na omo da so ye adwuma no omo ye adwuma besi ne ye ko ho na otwe achi ni na omo ye adwuma ya de okay nana anopa ye beda asepa ni wadaje bibia so ba kire ha ye besa aba opunu mu mate me da asepa we enti na asem no eno no na abusunya yesu hyefa yemua Bono Regional Minister Yero Joseph Akwabo aso de ne dia beto so na ono so aka de afa ho de ekoso ana Galamsey a ekoso e wo bono honom ye de ye beka se Galamsey no e ya de e o man ni nyina semo e da nyina ya koma so enti I am not attacking Bono as a region say Galamsey no but me ka media Asante e wo honom ma Asante se me hia me na me ka media wo honom se Yero akotoko hene ne brempon na Atronie hene na saso so ekoso no no ka se ha no no enti na me video ne ba no but ekoye bono empatemu bia ho Galamsey dia eno dey is over to them fi se me ko bi dia mfa ma no ya be ka che me se ebi wo mu diem na yesi ne mom no me dia wo ho no mo ye Yero Asante hene ne brempon no no mpese be ba so no eno na me hwe ne yaka bi aboa na nanom ene mpanimfo abe ma hwe aboa na etumye free Yero asase ne so ama bibia ye kama enti abusua me ka Atronie asem enye bono asem na Atronie so wo bono patem honum ne bidie na bono Regional Minister so hwe so bi ne die se die tie bia also no bem no hwe boa ma nananom esi sa abonefo sem no anokwan enti abusua bono Regional Minister Yero Joseph Akwabo a na no yetiye se nananom Atronie Traditional Council nanom bi e ka se wo mo frɛ kwampo a yenye wonom so enti afedi ye gi wonom so no ensemu a asisi onom kopi honom a ekokosi na yenkonkotie de Yero Joseph Akwabo anso e de ababetudwa e de afa asemi ho ono so nte ho wo ho no yintie no enema ekoso ewo bono ha na mepese mekiremo enema kakra na ne ekoso wa Atronie ne de mekasa wo ho na anyenne decision resec ateki ni anamon a yepese yetu no yepese yeforo ye decision no nyina ye wia afi ya friends entwerefo na ne yaye ye hu ye de ne nyina atomonim nam se ma kire mo bibi kakra tie free na ekono ne amohu ye no eno ebe inform mo na ade ba ko America na se His Excellency John Dramani Mahama on so Galamsey so and me as a regional minister nen so Galamsey so but bia me hu se ye Galamsey bia no me dia soja for ne police for ko na anye ne nyina na me beka kire mo enti mo amoba ye mo hu excavators amache aguha excavators bebre but one say na me nka ho asem nkire mo mo hu abobo ya mo hu motorbikes amache nti so obi gina baabi na o ka se regional minister ye nhwe ha me ma no kose na mom madwuma ene be kasa amame me nka se Galamsey enkoso ewo bono ha ne monye ye ne betim bia na ya so ano ye baaye na nsase asei na nya asem ketwa ne mom ye de ye nkasa ye ba se ye be ye ne ye ye ba se ye be ko Galamsey eno nso ene egusu a ye no Atronie Galamsey no ya hye niema na moskura ba ho ye ko ho rese ko ho ade chen ya na mos ba ho na ne ye ko hu ne investigations ya ye ne company a oye adwuma wo ho no mpanfo ye nhwehwemu ye wi de ne nyina beba betudwa obia behu no kura ewom nsem amanfo aka mamu amano no ne ayeye no esi a obia behu no kura ewom nti wo de munye din se ne maye din no na nyese meni asem ka me wasenka pa na me pese me wie ne regional security na mona yetu no ye wie a ye be frɛ mo na ne ewo no
de atomani na namon a yetu ne ne yehu ne nhyehyeye a ewo ho bia no yebema Ghana fo nyina aso ate ne mmom me ka se garanse mfa manim mo ase nne mo ho adwire mu excavators bebrebo ya machi agu hai meninse mo na anwene da we operations ya mene me resec for aye excavators no big office ni egu residency hanie motor can egu hanie water pumping machine generators ene motorbikes mu nyina mo de moni ahu ntini amohu ye nyamede kire mo excavators ya mo be hu so china obi kasa mo benya questions abisa no na mo nso mo hu ne ekoye nyama nkakra bi amede a kire mo ndamase eti Bono Regional Minister and some of the two no na yeti no ye they call back to previous press conference and demonstrations so concerning an Atronie traditional council babontin edin nsem nyina eba ye no de ha wo money anamo matuo ni fie yemfi wo mo no yen call back to no yen kaka ye ho na medical catcher say e Atronie e kotokohina sase ntina meka ho asem de keka mo bonofo no kingdom fo ho nsem no ni alliance fo no nkro ni de enyem asem na me hwe say na nanomo e wo bono no ma wa Asante no masem ba se de si handle no e na me hwe na nanu mo kasa mo frem panimfo ka che mo se omo no mo ba betu na mo ko nsuo no so ka che mo se nsuo we ya mo se asene sai be na asai enam so ema won be ye press conference a omo betwitwa akire ye na mo na wuwo mu no ye nyina ye de ani ko twwe si hu se de nsuo no si aye e wo honom abusua ye hwe ye no obi hu se nsuo na asai na susu ampa se Galamsey bi koso baabi na se yentuma no animpo nsai se de na omo sike kano a yen twen tena hono mo amane nsa yansa na ananoma ba be hwa amana aka yesi panyini ontena fie masifo amfo enti se wo ma hyase etu na mo bi na se wo koye no nsuo no enye hwe a adan na yen hyase nsia no kwan na ye tena hono mo amana sa yansa ne hu se Galamsey bi koso hono enti sa ne mana ya na koso hono no de no kwasem ni enye akoye sanano me wa Asante no se issue bi aba na efa wonom ho a anamon a council no ana region no mpanimfo tu fa ho no ya na bibie wo ho na Jason Bonkum so Bono Regional Minister video yi mu waso de Galamsey emfa nanim esiden na wokoye no mutu Galamsey wo honom na wo muka se mayempem so ne enko achi na edi honom de ekoso hono ka che se wabre obi a wutu Galamsey so sa wakwakodru site won sa ade ne koso Atronie hene se nana aha na ade ne koso wodi woni akwako hu bi ukọ elangard fo hono mu hunu wonom police fo hono mu hunu wonom ukọ hono ukọ hu sa field ne sei wo hwanyame anim ka chana nanom se wabre enti yenyae mawo ena oja oda wachi na obaye ene akọ first excavator be sisi wachi eba be ka che se wa cheche sa excavators no enti mi bisa se de wo ko e na na e wa mama honom no a site na nanom ko honom no na e wo honom no sa excavators no e part of the egu achi a wo ka ho asemi ya na se nka ho bi enti mu won kofo bi na se particular places bi a mo Galamsey no na se because who to me can say the net as a person say interview now here na say video na ba montin de quote say sia no the original minister person ka che nyina na say the nano mo kan nyina no enima ana ye hodo hada say nano mo kan na time nano bi time nti no mo ka san say no na say wo de wo ye din no na ebrepem no be hu communication is very necessary as a leader communication is very necessary enti omo communicate kire wo se ni se na ekoso enema ekoso nie wenye se na ye fam enti beboa yen na wo so akwa huntu nka bebia communication be na effective as a regional minister yen na ya ko school communication se bibi koso obi de beto anim na wa communicate ni pa no a obede hu sa asem wo kan no wate ana na mo na utu ye no ye bibi dia fa ho o person pa na tena no mo how sure ana bede na no mahu se asem no ye hu bibia na se wudi hu dwuma na ye asem beto anim na wo tra se chi wani se me ye hu adwuma kokko mu na wo ho abe hu resource a bede na no mahu se wutu na mo bi na mbeko so apem so na so mbete ada fi se wo ye adwuma no sa ne ye adwuma no
amanyosam Galamsey ade a mene yen ade a yekum yen se me trase atwen ama maso of one salam de ho aso yetudwa beda ne hu se wutu na mo no na mo trase no mo so mo trase din a ka wo beda hu se bi koso ho no yes operation see something say something yembo police for no munye hwehwemu yembo police for obi oye bibiboni bia yembo police for na yebo police for na yebo amanyofo me nyina etu oman no esi honom na nyina yema oman no tumpon nyina yabo support oman pumtu ni yedie no yan communicate ankyere mo a ebede no wo se bibi se koso baby because mo eye no entumi hwe baby a oman nim region no nko woni ntumi hwe baby a enti ye ne etete baby no ananoma won kronkro no so no mo na hu bia no masemo se na ekoso hanom na yesemo ne ye ka kyem na so de wo tan mama wo hye asovo wi anse obeka kye dia ebe de ye hu se de asem na de tu woni no ye hu adwuma die ne si kwan se nana asem na wo ka kye me no mate me ye hu adwuma na makwa kye excavator ba ku mienu miensa sei enti me ye hu adwuma na wo hu sa asem no kan no mo agye atum na obeti ada wate ada na anko yes da bia wo ba bonti no ka hu nsem no ka hu nsem no ka hu nsem meanwhile according to you no mo na mo siasam you are acting mo ye adwuma nipa na ye asam ne ha na no wadi nkomo no you are not communicating to us enti abede ye hu sa wo ye adwuma no enti afebe akọwie no na akwete say we are criticizing you and obi town no kasa bibia na se bibisa panimu wo hinimu a ato ne nsa de afrew aka ne how de achew wa akọfew de ho wono nyina akọ ọkọ hu ha wo mu nyina wom ọkọ ye ko hu ha na wo mu wom no uwie ye so ntumi mpem so nkọ adi wo nkọ hwe de wo no na wa bere yate na wo ba ye no edie be na wo so baka kire na no na bebe ekọ na ekọ hwe ye no sei na ma ye de afa ho na obana be chance na so nka hwe na afi eno aso ba betwa video aba bonten se me ye adwuma de obi a de omo keka ne de edie ya one ka be ko no atu enti wo renda account ma mampanyini auditors no mo ma wo na aso mo audit mampanyini madwuma de bia o ma ni feedback just say we answer no afre no o starting udu finfini say adru say percentage ay say ni nyina yeka enti no man ni mpo no ye sha afina sia yebu akonta finfini yebu enofi ya ni yebu no na ye hu dia na mo wa yetu dia yekọ dia yefa dia yesene na wo so wo tra lo say ye wa shi say obe from mpo aka bibia kire wo mo ye shi na ye mo shi say mo me hu say wo ye bibi mbeka ho asem no call na say wo throw to the traditional council no ye mo shi ye mo time mo shiye motan utumi ntia social media so nka chese Galamsey ade a wo brana mo shiye motan me de so ka se unim se Galamsey ne de wo mu se ekoso de na so wo he no tompo se onu mpo no wo hwam yetu Galamsey ni yie no nya sika no kwampo no wote wonom na de wo so no de won pempo no kro so mo mo no wotu ase no wo ya bone be no no wa ye se wo so no de won pe mo mo no wotu ase ko no kwa de ko abomo uko krobi so Galamsey koso na no mbi hihase a eno na ya na ha adwen no kun na den we je wo se won pe mo no wontu ase easy job ka mo ko field wonom no police for no nyina no mo ho akire wo mo do mo di nyina ma IGP so mo bobai wo site ho langas for nyina ye che wo mo ho no nyina no ka video ba bonti kompono a emo na wuwu na nsulo nye tantantan no ho no na wo se ka wo hwe na mo clear if so he name so one pedia and all upper hand aka police for nim for bem na you must for bem na ya clearing na dey feel no onu no so one pen no a mo no won ko no mo so ya yem ho dada akra e chinchim ho dada ho na de onu no so ndo betuo no onu na mo support no onu ne ye support de onu no ka se Galamsey o so ebi ni no kurom no onu de le wo be ka say say o tu Galamsey no no to a hat no kwampaso wo hwe no to the kwampaso e na wo cheche nkofo excavators eje begu ochi de kira yen abebitu ya oto ebi be wa wonim se obi to bia obel akochi obi de thinking say you to Galamsey ase eda yenim na obi ebu na konta se the university enti maka chana no Atronie traditional council say omungu so anfa nsini anem honhom ne nkode nko ne wo monko no mo mankofo anfa manyose mesensa ase na manyofo no beto se yete ya ase so o manyofo minti aniadi na o maye no e me de papa so o man tratra so no manko mo ho
Nemom no mutu na mo nyina no so no mo mu ru akotoko hena mane no hu se na ekoso no se na manamo na mo so mutu na ebia na mo bi wo no mo a na acha me de bebo mo no de abo mo fa mo panye bibia mmroso emma mu nya amane na de mo sha se amoye no mo nya ne saa de be koso enye bia mo ga na fu hu o mo bo mo so ma o mutumi tu ano esi ano etuso saso a mo maga na fu nyina ehu ni yie mu ne yepe ni yie mu na yepe opaso pa nwoma so enye na no mode na mum ni yie mu ntia enti nya min hira santeman na nhira Ghana man nyina na woni nya adwempa de fa Ghana ho woni nya adwempa titu de fa bono na nanom asanteman ya omo wo bono na nanom bia wo bono asantefo omo bono na omo empe won yie ni nyina no menim se de tie bia no omo bejo market yeso mu nyuma esitie aha ADUMASA TV medin ade atesem ne kweko Billy Black eme producer makram